Жұмышқа шақырса чөп орамын, мен чөп өшім керек деп тұр. Кондиционер барын өшіріп қойылар бүгін. 5 кондиционері. Кондиционерлер иш қылған жоқ бардығыча. Бардығын ошоға субботникке саласыз. Түшүндүңүз бі? Маптар тоже все бардығы. Бұлардың барын ачу алыш керек екен бұлардың бардығы. Бирөөнө отпуска жоқ. Түшүндүңүз бі? Никому. Даже президент иштеп отат без отпуска. Автоноктун тегерегиндеги автомойкаларын барын жаптыр, түшүндүң бі? Они на своих машинах ездят. Мен өзіп жүрем, Бочурков. Мен мэрмін города, велосипедмен жүрем. А бұлар мне ашша жері бар ба? Өткөн эмес айтқан бойчум. А почему? Все, уезжайте, на своих машинах поедете. Они служат машиналар бар, айдагилер, в гараж ставьте. Шлангаларын, трубаларын артеліп жүріп қойған. Қачан бүтөт дем ошондо? Қачан? Эме Замирбек Байш, жеке. Қачан бүтөбүз? Водопровод немелер өтеді. Ким жасайт муну? Подрядчик барбы же водокран жасайбы? Материалдар келді уже. Чозулуп кетпейт абы дейм. Юмаеваны эми бүттү. Эми асфальтка даярдайбыз. Оны адып турат Жумабаева. Полный булар. Шар бар да, 2 Успейт этесиңерби? Так, бул жерде сунош иштери бүттүбү эми? Замирбек Байшевич. 95% бүттү. Өзүмүздөн өзүм келип кетем дегенде. Мынабычы эмечи? Сталба жылдыбы, бүттүбү? Так, моолор эмне бүтпөйт атат эме? Мирлан. Керметов. Өзүмүздөн деген. Качан бүтөт эми? Bir ay murun gelgen. Kaçan bütöt deyim? Bugün erken gittik. Aldı canım bonus teknik aldı bitti. Caz eme. Cazı bugün erten bütöt deydi. Kontrolde qarap dur. Zamir sen kelip utasın bu jaka? Kelgenin mene результат жок болду ата туган. Senin işinde ушул бардыгы. Жеке. Senin işinde ушулар бардыгычы. Мол жерде моолар качан алынат эми? Неме? Семете? Жумушка чакырсам келбейт ey. Чөбүр болайын деп. Мен чөбүм море. Никакой личной жизни. Чуркап жүрөм күнү түнү. Жумушка чакырса чөп орамын, мен чөп өшүм керек деп тур. Бирөөнө отпуска жок, түшүндүңүзбү? Никому. Даже президент иштеп отат без отпуска. Кабинетте кондиционерлерди ким карайт? Завхоз канча кондиционер бар бизде? Кондиционер барын өчүрүп коюлар бүгүн. 5 кондиционери. Кондиционерлер иш кылган жок бардыгычы. Түшүндүңүзбү? Барын 5 кондиционер отурушсун. Кондиционерлер иш кылган жок. Аерде алардын жумушуна караганда кондиционерге акча көбүрөөк кетип калды светке. Так, канализация. Ооба. Жолду жасай бересиз. Ооба. Эмеге эч кандай эмеси жок. Я. Алар полный бузулду ошол жерде. Эми булар оңдой берсин да фасадын. Эме Мирлан. Сеники бул жак? Сен булар тааныбайт экен го. Мап десең кайсы мап дейт. Мирлан десең, ой, Мирланды өмүрү көрө элекпиз дейт. Бир жол бир келген дейт. Сен өзү көчөдө жүрөсүңбү? Суббота, базар күнү деме, субботник. Все маптарды кошуп алып келесиз. Бардыгы ош рынокто. Форма одежда рабочая, все. Мэрияда кыздар бирөө иштебейт атат. Бардыгын ошого субботникке саласыз. Түшүндүңүзбү? Маптар тоже все бардыгы. Азыр каждый кондиционерге, кабинетке кирсең кондиционер менен отурушат да. Ама түлөкөнгө акча жок мендечи. Акчаны каяктан табабыз? Кече кирдим мен, кече өткөдө турсам, кондиционер иштеп атат. Түн 3, кете 12 жарымда өттүм. Мэренин алдынанчы. Түнү зачем оставляете кондиционер? Ажеке кандай жакшыпы? Ажеке кандай жакшыпы? Ажеке кандай жактарбы? Финал айтасыздарбы? Кичине сабыр кылып турасыздар, Кудай кааласа бир 10-15 күндө басып чыгып кетебиз. Ошода мына жол дегенде караңыздар.
проекti getirme уже. Bası ümetiyor, daha da bir. Atıkta. Bunu kaçan buzasın abi Mirlan? Ha? Yok buna çıkıp durmuyor bu. Üstüne kaldı. Kaçan tur körü utam isteyen körü utam. Kaçan buzasın üstüne. İşim bitir olacak. Yok yok abi benim vaktim yok sana. Ben buna şahane işimi bitirişim gerek. Sen cekemençi işini bitir benim. Preyen kılıp ver, su tartıp ver. Şunca elin iş durad. Men asfalt basayım bu, koçoğun doyum bu. Cıbılar magazin bitiriyorum bu. Bundan ne almaytasın abi? Ha? Aldılar tezirek. Tak bugün sen, Mirlan sen, kut geldi. Şu yeri katolda otururlar. Makul keçinde aytasın abi. Ha seninki de bu lan? Ha. Buna üçü. O iyileşevi hemen proyektke. Ha. Ha, bu kalgan bu? Değişmiyor, problemi kılbatı düzücü. Ha. Ançamca var. Samoyel'ine bardı tartып atkan kanal değil. Ha. Al bana kanal özü başladı. Yuma buzuk koy öydüm de uyuyaktı. Şu yönüne buzuk koy. Niye uyuyor? Ha. Niye kıla? Ha. Desem kalsın. Ay. Ne ola demez. Erteğin asfalt bütüne bitti bu zaten. Ova. Ulan sen yolardan. Mo çıkıp durat kokusu oku. Ve bizde öşe geçen aldırttı da. Hem onu Ha. arkitektura mühendis taktaş gerek. Arkitektor. Ya. Şey mi bu? Ciddi mi? Kim ayta albaydı da o. Сондай қалмас. Қандай қыласыз мына елі өткендерді қайта емес керек болады. Бұларды тұрмес болып қалып тұрды. Ja. Ha. Ha. Қара мынаны өліп тұр. Metrede getirdi. Özü Samoyel'ine kaldı. Бұлар барын алғылы емі, қайтып өліп тұр да бұлар. Ертең отырады да бұлар асатқа өреді да. Ja. Ошоны айтамын да. Екі жағынан кетеді? Екі жағынан кетеді. А эмне үчүн бул бияққа тартышты? Елім алматы жоқ. Өздері кетеді. Эми качан аласың эми буларды? Мына жақтан алып кетіп тұрып, А, булар калып кетеби? Асты кандай болот? Асатқа берсе, бул эртең жооп берет да. Кара мына лайдерди кайтып көмүп коюшуптур. А булардын баарын ачып алыш керек эми булардын баардыгы. Ha? Послойный тромбоклор түшүш керек. Конечно. Gece men ukpayım, men işim var. Jojo ukpayım, men işim var. Var, çilo çözün. Onu öldürüp duruyor. Zачем вы допустили, ребята? Onu öldürüp durdu. Ya, Şu bezinde Mirlan. O buna kayıtıp barın kalıp çıkış gerek değil mi? Бұны өткен дерлікте осында бұл жаққа келген мынау жол бүткенге чейін әркімге тартылғыла деген үшін тартылған. Abi niçin antı ayttın sen? Өткенде. Yok onu biz buna iki çekeden tartılat degenmiş. 10 uydu birikti. Жоқ, Keyin gelsem уже patlat Оларды жеке, олар барын аш керек емес Açıp, kayıtıp, послойно трамбовка қылыш керек. Бұл ертеңші, ертең отырады. Таржа емеден, а? Жаңағы, набережныйдан. Ерінжа. Так, мынауы Көкінбейдегі автоныңыздың тегерегіндегі автомойкаларын барын жаптыр, түшіндің бі? Бардығын жаптыр, суларын үздір, светтерін үздір. Көрдің бі, бардығы септік қылып алған. Септікке су толып, суға жолға теуіп отады. Көрдің бі? 218 кварталға қарайды да бүт мойканың бәрі ұшақ атырып қойған. Мен жақта барып А kimdeki al? Abdumomon. Çekerek baskılar balдар. Kızlar. Соғу алып бара береміз башада. Автомойкаларда. Var kesip çalıp koyun. O bardığın jap, düşündün mü? Bardığın jap, svetini ölçür, sularını ölçür. Emi olsa magazin kılışsın. Profilini özgörsün. O avtomoyka bol boy. Var bir erteğin bol boy. Sebep degende. O gördün mü? Жаңағы su септикке толып, жолға теуіп отады. Көрдің бі? Из-за них мы сколько страдаем. Түсіндің бі? Суббота базар. Корейский штейт бер жағы. Портер, грузовая машина бүт кіреді. Тұра бі? Нар жақ кіргізбейсіңер. Мына қарачы, мына жер мусор очу балдар. Мына жер мусор очу да, қара. Ya. Sen kimsin Doğan? Sen Alibaşısın.
Могул жер мусор болчу туугандар. Кара кандай сонун болуп калды. Жаныбек ака. Кара кандай сонун болуп калды. Кара. Дем аласың, приятно. Сонун. Мына арчаларды егип коюпсуң, эме? Зеленхоз, өзүң билип эктиңби? Мына карачы балдар, кандай приятно, кара. Так, эме. Так, мына магазин көчүп атат. Мону өткөндө алдыр дедим билем, силергечи. Бул ошо ойдон турат. Алып бересиз. Качан алып бересиң? Акбаралы. Мону алга дебедим билем, улум. Жанагы Асанбек экен да. Асанбекпи, Үсөнбекпи алыш керек да. Шаркуру. Түшүндүңбү? Так. Так, бул магазин алып атат бир апа, туурабы? Мынаны темеге чейин өткөндө сүйлөшкөндөй кылып тегиздебиз, а? Сону кылып машина жүрө турган кылып коебуз. Анан дагы нар жагында эле карап туруп, мынаны мусорду ташты мына жерден алып чыгыштын кереги жок. Ооба, өзүнө тегиздеп туруп, үстүн тегиз кылып туруп, техника жүрө турган кылып коебуз, болду. А то муну качан ташып бүтөбүз? Түшүндүңөрбү? Ооба, бул жерде неме жол болот. Так, жеке, могул жерде эртең асфальт басат дедиң, туурабы? Могул эмне, водоканалбы? Же эмеби? Коммуникациябы? Муну муну оңдоп койбойсуңарбы? Жок, буну азыр асфальт басканда оңдоп кетет. Оңдоп. О ташталып. Ооба. Ой, мен канча келип атам берген эме. Сен эте күндө келем бул жерге. Мен здесь живу я. Бүгүн эле көрсөтүп берип койсун, биз көрөбүз. Так. Мына жолду ким кылып атат? Сеники? Мен арактарын жарып алдым. Ооба, көрдүм, эли өттүм. Бүгүн бар экен да мында. Так, мояктар эмне болуп атат? Акансы кетип атабы сностору? Я. Медресе бар екен, бирок кызылаңга шарт бар экен. Медресе экен да. Колунда жоктор октор. Анан бул жагында шарт бар экен. Бүтөлүп калса болду экен. Бирок атак кетип атат болмуш. Нар жагда акансы кетти, а? Могул жага кетип атат. УМС иш алып барып атат, алмашып. Хорошо. Алымбек Таткана. Тети Вахаповадан. Акырын проектлерди заказ кыла бербейликпи? Проектисин. Расширениясин, коммуникациясын, бүт жерде современный болуш керек. Эми Азамат Канович каякта жүрөт? Ооба, Кытай кетти. Ошол жерде. Бүт бар подземный кылабыз дедик го. Акырын ошонун проектин жасай бериш керек. Мына Чыңгыз Айтматовдун өткөндө барып көрүп келдик го, ошондой кылабыз да. Так, могул жер эмне болду, жеке? Замирек Байшевич, кандай болду? Тротуары каягында болду, жолу каягында болду, зеленый зонасы каягында болду, латоо каягында болду. Сеченияны коюп, тактап койгонбуз. Кандай жасап бергиле деп өткөндө 3 күн гредерди коюп коюң, 3 күн жатты. Бир кызыл шахман турду, 3 күн жатты, кайтып кетти, жеке. Курсактар. Суруп тегиздеп койдук, эми буяка капиталын жасашыбыз керек. Кайра выемка кылышыбыз керек. Жок, биз эмесин чыгарып бербейсиң мына. Биз 31 метр. Мына эмеден мына. Жок, биз мына кандай кылышыбыз керек? Тротуары каягында болот. Биз эртең открытый кылабыз бул жактычы. Эми проект жасаш керек. О проект жок да, эми өз Сечение даяр, неме болсо көрсөтүп беребиз.